بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخم أقول من إسبيديا بدلون تهوغا إما الشخصية إكيكي فرانتك معاملة كربوا فوا غوتا وكي وكين علي ألوالي فاوي ما النبي صلى الله عليه وسلم के ए रिबेती नमूना तो के वाह का अल्गुन में नबनी देखे इफा ए मैं मतवेरी मखलूक अल्गुन में न हेवे के वा नमूना तक देखे ओ मफहू अल्गुन में न वकी वडा के नबी मैं नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान कम के अहुल वेरिन्ना वकी वडा के नो मकी ए उम्मत लिबिगेन दिया एम्मे बोडो उनिका एम्मे बोडो हितामा मियत अळगोल मेन्ना फेन्नमु मिदनी इस्लामी उम्मतुगे नमुगा उम्मै बाबा वेफावा मंजर उम्मतंग एकशिगेन वा फरवा एक्कोद्देवेत नुफेनी उम्मै उम्मतुगे नमुगा वेस एब्बयको अनेब्बयका ले ओहरवमुंदा मंजर मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी दुनिया के बिम्मतीगा हुन्ने बिनमा एमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्गोन मेंगे उम्मत गेंदेवीही फरुआ देववु उम्मै गेंदेवीही इस्लाह कुरवमु एहन नमवस एमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए खंडे एलिफावा अजल हम वेडा गेन्ने माको उम्मता वकी वेडा गेन्नेवी एहन नमवस उम्मै मगफुर दिगे नुदाने सबब तके खंड अळुववा देववाफा उम्मत उम्में एगोतुगे मतीगा देमि एक्कमुगा वानम मगुगेल्लिगे नुदाने सबब तके बयान को देववाफा एमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे कोंडु फुळुगा नुवता इस्तरि फुळुगा एलिಗೆಂದಿಯ रिसालत तब्लीग कुरवुमगे अमाना फुरिहमें अदा कुरववाफा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेगे फानुगे नमूना तकुं अळगोन में नमूना लिबिगतुमं अंगवाफ लोबते अखुं मैं नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दू कुरव्वा वडाගෙನ್ನು मुगे वाहके की ए लुई वाहकेन्नु फसेह वाहकेन्नु ईमान कमगे अहुलवरिन्न तहम्मल कुराक एहा फसेह कमेन्नु मैं नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान कमगे अहुलवरिंगे हित्त होगे रसगेफान एबाहिमी होंगे साहिबा एबामी होंगे अमिल नफ्सु तकव्वुर बोडा एमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या लो बिकुरुं वाजिब वे फर्द वे बिगिंबा मैं नबिया एह नमवस अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे वही बसफुलुगा वाफदन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून कलेगे फानकी अवहार वडा गन्नवाने बेकलकी में अदि एबामी हुन्नी वेस अवहार वाने बेके अंगवाफावा सुन्नतुगे मच्चा मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दू कुरव्वा वडा गन्नबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरव्वा फावा फदन वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ इन मित्त फहुमुल खालिदून तिमं इलाह सुब्हानहु व तआला मीगे कुरिं एव्वेस इंसानक बिमुगा देमिहुरुन लव्वाफे नुवमे फहे कलेगे फान अवहार वडागें फा एबामी हुन दिरितिबेनी हिजे माने की एम्मेहा मीस्तकुम वेस दुनिये दूको दान जहेनेते लोबते अखुन्ने मिफद मजलिसे गाळगोन मेंगे एम्मे बोड मकसद की अल्लाह सुब्हानहु व तआला एम्मे हेवेगें वा एम्मे लोबतेगें वा इलाह सुब्हानहु व तआला गे खलील मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी मरा बदल कुरन जहुनु हिंदुगा अळगोन मेंगे तेरें कोम्मे मीहकु ए मरा बदल कुरुम मा औला कम बोडुकं हंदुमा कुरु
algol men geteren komme mihe kan emara kurimatlan jehene kan handan kurun ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ekalega fana ki allah subhanahu wa ta'ala khiyar kurabba fonuma wa faba matweri nabiyya kamun ema nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ya ekalega fanu awahare wada gennumo kurin ekamuge ishara etan ila subhanahu wa ta'ala eki faharuge matin kurabba mon gendebi adihame hemme ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ekalege faanuge ummata bes madum ishara e kurabba mon gendebi egotum ma nabiyya muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekalege faanuge haya puduga kurevvi hama ekani hajjuge alukan ade hijuran dihawana haruge ada kurave gendiya hajjatul wada e hajjuga ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma sahabi nan ishara e kurabba wa faave حديث كروا فاوي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا تمن كليغ فانو مي أهرف فوقا دن تمن كليغ فانا تيمامي هنا فهرغا بدل نكور فيدانه ويسني ودا گنوا بيفونا ويسني ودا گنو منديا هم حجوگه مي دتور فلوغا ما النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مئة باوال بومم صحابين قترين بأب كلنن إكم بسني وداق النبي إهني دين وني فريهم كريفا كما أدي الله سبحانه وتعالى إدي ودق النبي روحي ودق النبي نعمة فريهم كرفا فيكم خبر إهم بقين عمر رضي الله عنه ودال وني إيه باوال فما أكوغا ecce furiham umma fawga denge ngonnani univume hama hemme ayyamu tashriq duwastawga terega allah subhanahu wa ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba misure bawale vumum صحابين ترين بيكلنا إحساس كره بيجنديا ما النبي صلى الله عليه وسلم جه أجل كارب جكمغا رسول الله صلى الله عليه وسلم إكلي غفانو جه مي حجو جه دتورفلوغا أرغون منا فينن أتي أمتك صاحبا أمتا وكيو وداعنهم كوريغا كوربوانه أغوري وصية كوربون حجو جه ميدانوغا عرفات بمغا دبي خطبايا ادي عيد دوها ادي انوم بس ايام تشريق دوستوغا مينا غيا ادي ما النبي صلى الله عليه وسلم ادوس كولغا تريغا مكة غا دبي خطباتوغا تقراركو فني ورغنا كنكمغه واهكان خبر قربا ورغنا وصيه تكفني قربا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم امبوري مدينة وداق النبي لبت أخونا ما النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حوالي كوربي ماتبري بورا مسؤولية أدا كورب مفهوغا إما النبي صلى الله عليه وسلم إكالي غفانوغي لو بفلو وداق النبا أمتا وكي وداق النمغي وغتو كاري ومونغا ما النبي صلى الله عليه وسلم فرابلون دعوتاهم وداعنوا بيكاليك غتوغا معاذ بن جبل رضي الله عنه يمن كريه فنوو متكا نيكوم وداعن النبي معاذ كفانو النبي سواري متيغا يشين وداعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواري لغنوغا هيبواغن تواضع بري كماكو اهرگم وداعنوني ايفو مدينة ربير وداعن معاذ غفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرببا انغواني معاذ تمن كدي غفانا ميدا فهودن كدي غفانا بدل نكور فيدانه نوتا كدي غفانا دم ميدا فهو تمن كدي غفانا بدل نكور فيدانه فهوغا دنتبا امبري اوم فهو فني وداعن نواني تمن كدي غفانوغه مسكي كوله نوتا تمن كدي غفانوغه
qabur fule ehinduga Muadh ge faanu kirit kurava mun gendevi ehen nuwani kivegento e insana ka emme waki wada gannawan edi wada nogannawa insana ge dufulun e dufulaki ei dogu fulen no te idur fule nikumegen anna dufulen no e hadis kuravani miya dafawden kale ge faana timan kale ge faana baddalu wada nugen faane Muadh ge faanu kirit nu kuravam vi kivegento e kale ge faanu narakage wendani bi adabun salame vumuge magu dekkevi mativeri murshidaki ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam efahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam madina dimang emburi wadagin hadis kuravi Muadh ge fanan ivve mattaka e Muadh ge fane kiritinu kuravva she vidaluwa fada gotaka hadis kuravani hitama kurumen nete timan kalege fana baddal kurevun emme awla kam boduwegen wani taqwa verinne ehem wima taqwa wer wada gannawash lobete akhunne algonmen ema shakhsiyata ema nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya baddal kuran ede kam wanama ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya baddal wevene ahul verin kam gawum taqwa verivun muhimmu ما النبي صلى الله عليه وسلم ين الله سبحانه وتعالى أمرك رفاقين هجران إغارة وانا أهر فرشيفا وانيكو غاق عندك سفر مهنغا حسابوغا إكاليغ فان وداقين نبي عهودوغي شهداء انغي كاريا وداقين عهودوغي شهداء ونا مخاطب كرفوا إكاليغ فانو واها كفر دكو من جند إيمانيكي دعا كرفوا مخاطب كرفوا من جندبي timan kalega faanu daadi awa tiebe kaluna baddal kuraba faane wahakaya adi tiebe kaluna faafu saba devum edi Allah subhanahu wa ta'ala gadotuga du'a dannawa kama efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen gota wadagen nevi miski kola wadagen ekalega faanu ge minbar kolan ara wada gannawa sahabina mukhatab kuraba engevi timan kalega faanu tiebe kaluna wakiwe wada gannumuga wagutu kaari wejje kamuga timan kalege fanan hifulu welave timan kalege fana tieba mi hunna dem baddal kurabene tanaki timan kalege fanuge hawde timan kalege fanu mi hunne bi maqamuga miharu timan kalege fana timan kalege fanuge hawdu feni wada gannawa fade nuwata e manzaru feni wada gannawa fade ehem riwayat ga asfawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbar kolan ara wadagin hadis kuravvi kama Allah subhanahu wa ta'ala e ilahu ge alaya duniye ge zinet teri kama etanu ge ufala adi ekale ge faanu ge rabba baddal kurum ge ikhtiyar devva wafiye timan kale ge faanu ikhtiyar kuravvi nuwata e ala ikhtiyar kuravvi e ala ge rabba baddal kurme Abu Bakr radhiyallahu anha ekan ihsas kurevi e bas fuluge murad ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya do kurava wadagen ne onkan ihsas kurevigen kirit kurava mun gendevi bay sahabi be kanun ekama haram be wadagen nevi sabaki Abu Bakr radhiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya e gakama loiba ekulum bodukamun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge efada isharat dadi awaha engi wada gannawati komme kas rasulullah sallallahu alaihi wasallam avhare wada gennomuge alas kamfulu jehe wada gennevi ilumeren vidaluwa gotun ei gaggandaka hijran 11 wan aharuge safar mawge fahukolu nuwata rabiul awwal masfeshe hisabuga gaggandaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalege faanuge avhare wada gennomuge alas kamfuluga sada nuwata 13 waraka dos onnevi सफर मौगे फहो कोलोगे दोस्तक तेरेन दुहेगे रेगंडुगा मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिब्रील अलैहि सलाम वडागिंग एंगेवी बाकिया वडागिंग मदीना ग अहुल वरिंगे मकबरा वडागिंग एबामी हुन नफाफु से उंगे दुआ को देवुमा एहिंदु मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेगे फानुगे अरिहुगा गेंगुलुवा एकलेगे फानुगे गुलाम अबू मुयही बायगें वडागिन नबी बाकियोगे अहुल वरिंगे क्यारिया मदीना गहुल वरिंगे मकबराया
efoma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebe kaluna faafu sawa devun edi du'a kurava mun gendevi adi hama ehemme kuriyeke efadan ekalege faanu abami hunna baddal kurumge wagutu daadi kaari wejje kamuge ishara kurava mun gendevi efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam emburi wadagen abu muayhibaya dennevi timan kalege faanan ikhtiyaru kurmuge fursatu libijje duniyega demi hunneuma duniyege mustandikama duniyege verikama adi efahuga avahara wadagen suwaruge wenneumuge fursata nuwata miharan avahara wadagen timan kalege faanuge verrabba baddal kurma fahu suwaruge libigatum ehduga abu muayhiba vidalwani timanna dennevime kalege faanu khiyaru kurva vashe duniyega abadan hunnevu efahuga suwaruge libi wadagennevu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani allah gandi vidalome nuneke egota kattiman kalege faanu ikhtiyar nukurva hushime ehne kama kutiman kalege faanu ikhtiyar kurva hushi timan kalege faanu ge verrabba baddal kurevume adi suwaruge wede wadagennewme komekas nikume wadagennewma fo ekalege faanu ganduwaru kola wadagennevi gotan ekalege faanu uluvevi alas kam fuluga ekalege faanu nikume wadagennewma fo wadagennewur ekalege faanuge istari fuluga alas kamen hunnevi fo ekalege faanan awahare wadagennomge hum fuluge atharu jehgen dia ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu awahare onnew mattaka ikhtiyar kurvi aisha radhiyallahu anha ge ganduwar kol ehni ekalege faana allah subhanahu wa taala angawa gotuka menui kan kurva be kale kamuga nuwati ekalege faanu awahare wadagennew mattaka khassa kurei faaba tanan ekalege faanu wadagennew maki ei nuwe nudane gote komme kasma nabiyya sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha ge ganduwar koluga ekalege faanuge avahare wadagennomge alas kam tahammal kuravum gendevi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge alas kam fuluge undagu fula ekugaves kuladana wadagen minwarakum masakke pulu kuravvagen muslimun nagen mistakun nagen namaz kuravum gendevi ehnamas ekalege faanu wani alas kam fuluge ihsas warab bodak kuran jewadagen emme fahum ekalege faanan alas kam fulu boduwegen ekalege faanan miskituge jamaatan nunikunnewe waran ekalege faanu alas kam fulu bodu wadagen nevi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faana jehi wadagen nevi mi avahare wadagen numuge alas kam fuluge terega ekalege faanu ekiki be kalun gennawa wasiya kuravum gendevi ekalege faanuge kaafa dari kalun kamugawa hasanuge faana husainuge faanu gennevi ekalege faanuge dari kambalun kamugawa fatima radhiyallahu anha gennevi adi hama ehemme ekalege faanuge ekiki ambi kambalun gennawa wakiwakin ekambalun wasiya kuravum gendevi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya du kurava wadagenno kuriga emmeha faraytakan haggutan ada kurevu mattaka ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge alas kam fuluge emme fahudu wahuga maneki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya du kurava wadagenne viduhu hijran 11 wana aharuge rabiul awwal mahuge baravi homadu hoge fatisnamaduge wagutuga muslimun sahabin ekalege faanuge miski koluga fatis namaduge jamaata safadala fa wanikon ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ganduwaru kolum miski fulan kahaleve gotan hunna farda kahalevevi ekalege faanu wani hini waruna kurawwafa ekalege faanu moonu fulu sifa kurawwam sahabin vidalwani ekalege faanuge moonu fulu hiwani saada vilerege handu henne be kalum vidalwani mushafege safhaen henne mane ki mushafaki ebe kalunge hippuluga lobije matveri kurefawa echka wati ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge moonu fulu egota sifa kurawwa fawani evfo ekalege faanu hini waruna kurevviye sahabi be kalun ihsas kurawne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ebe kalunnagen imam we namaz kuravu mattaka nikume wada gannawan uluwanikama ehen namas hini warna kuravwagen hunne mafahuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam nota hinutum be wadagen hunne mafahuga ekalege faanuge appulun ishara kuravwa e hadis kuravani namaz furiham kuravmun gendawash ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge emme fahu nikume wadagen nevu emme fahu hinitum be wadagen nevu ekalege faanuge lobeti sahabiin nan ekalege faanuge diri hunnawani kon ekalege faanuge munu fulu fenilevvi emme fahu faru ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani ufalum folifa ehen nuwani kivegento gini kanya fettevi tawhiduge da'watu furihamawe miyadu evani ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam an iman begemwa emmeha bodati firihenum fatis namaduge jamaata ebamihun haziru wefa miskin evani furifa ebamihun hukuruge jamaatan haziru wa fadan fatis namaduge jamaata bes evani haziru wefa e mativeri evvun deke wadage ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ufaful kurevi miyadu algon menge halatu miyadu algon menge jamaata miyadu algon men fatis namaduga hadamunda jamaa ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam deke wadage nevinama ekelege faana ve wadagatihi kihinetto komme kasma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekelege faanuge ekelege faanuge lobweti amikabalun aisha radhiyallahu anha ya ekelege faanuge alas kam fulo bodukan ihsas kurevigen ekamana ekelege faanu nangawa ekamanage mefuluga law kurawwa fa bendevi ekalege faanuge burakash fulwani ekamanage mefuluga jeifa ehaluga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam innaw mun gendevi ekalege faanuge alas kam fulu fara ka gore fare boduwa munde fatima radhiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dari kambalun ekalege faanuge ariha wede wada gennevi ekalege faanuge alas kam fulwani intiha bodu efa ekamana vidalo mun gendevi bappa fulan huri udagulege bodu kamaye ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi kamanage bappa fula miyadafahu evves udagulennete miyadafahu kamanage bappa fulan evves udagulennete efahu ekamana ekalege faanuge kariya gennawa hadis kurevi bas fulakun ekamana kirit kuravon fettevi adi efahu anekaves hadis kurevi bas fulakun ekamana hini waruna kurevi aisha radhiyallahu anha ekama behe gotun sual kurevi fatima radhiyallahu anha vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sirru fulu timan kamana ekalege faanu duniyega hunnamani kon faanu nukuravwa hushime komme kasman nabiyya sallallahu alaihi wasallam avahare wadagenoma ekuga ekamana aisha radhiyallahu anha yang esirru fuluge wahaka dennevi vidalu emme furotama hadis kureviye timan kalege faanuge mi alas kam fuluga timan kalege faanu avahare wadagannawane timan kalege faanu tiebe kambalunna wakiwe wadagannawane ehinduga timan kamana kirit kurevime anekaves hadis kureviye timan kalege faanuge ahlu baytun kore emme furatama timan kalege faana baddal kurawani kamana ehmegen timan kamana ufafulo wedagen neviye ekamana kivegen to ufaye wada nugannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurawa faawani ekamana eki alam tawge anghenuge sahiba ekamana eki suwarugege anghen takunge sahiba kommekas ekalege faanuga alas kam fulu boduwe faawaniko aisha radhiyallahu anha ge hachikoluga lankure faawi haluga ehme aisha radhiyallahu anha vidalwani allah subhanahu wa ta'ala timan kamana devvi emme bodati niyomet takuteren en niyomataki
ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮಹಾರೆ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ತಿಮಂ ಕಮನಾಗೆ ಕೊಟರಿ ಕೊಳುಗ ತಿಮಂ ಕಮನಾಗೆ ದುವಹುಗ ತಿಮಂ ಕಮನಾಗೆ ಮೇಫುಳುಗ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಸ್ತರಿಫುಳು ಲಂಗು ಕುರೆವಿಗೆ ನೋತ ಇಸ್ತರಿಫುಳು ಅಲಾಲೆವಿಗೆಂಬ ಹಾಲುಗ ತಿಮಂ ಕಮನಾಗೆ ಕುಳು ನೋತ ತಿಮಂ ಕಮನಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವನು ಮಿಸ್ವಾಕುಗಾವ ತೆಕ್ಕಂ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಂಗಫುಳುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಫೌನ್ ಲೆವ್ವುನು ತೆಕ್ಕಂ ಕಮುಗ ವೆಗೆನ್ನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆಲಾಸ್ ಕಂಫುಳುಗೆ ಹಾಲತುಗ ವಣಿಕೊ ಐಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾಗೆ ಎಬ್ಬಂಡು ಅಬ್ಬಫಾ ಅಬ್ದುರಹ್ಮಾನುಗೆ ಫಾನು ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿರು ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಎಪ್ಪುಳುಗ ಮಿಸ್ವಾಕುಳೆಂಗ್ ಒನ್ನೆವಿ ನೋತ ಮಿಸ್ವಾಕುಳೆಂಗ್ ಒಯ್ ಎ ಮಿಸ್ವಾಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಲ್ಲವಂ ಗೆಂದವಾಲ ಗಿನಕಮುಂ ಐಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಎಕಂ ಎಗಿ ವಡಾಗೆಂಗ್ එකමලා ඒ දන්නවනේ කලේග ෆානු මිස්වා කොලක බේනුව වඩාගෙන්නෙවි තෝ නො දැන් උඟුළුවම් බේනුව වඩාගෙන්නෙවි තෝය ආදේහෙ ඉස්තරිෆුලුන් හදීස් කුරෙවුමුන් නොත ඉෂාරා කුරෙවුමුන් එකමනා අබ්දුරහ්මාන් ගෆානුගේ මිස්වා කුනෙන්ගේ මෆව් එකලේග ෆානු බේනුන් කුරෙ විකොළුනුන් අනෙක් කොළු නංගවා එකමනාගේ දැප්පුළුන් මඩු කුරවවා මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බේනුන් කුරෙව්වේ වර මඩු කුරෙවු මෆව්ගා ඒෆෝ එකලේග ෆානුගේ ඇප්පුලන් එරුවෙවි එමෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිස්වා කුරවමුන් ගෙන්දෙවි එහාලතුගා එකලේග ෆානු දැන් උඟුළුවමුන් නොත මිස්වා කුරවමුන් ගෙන්දවනිකෝ එකලේග ෆානුගේ ඇප්පුලුගාවි මිස්වා කොළු වෙට්ටි ගෙන්දිය අදි එකලේග ෆානු කුරිෆුළු මතීගාවි ෆෙන්ගෙච්චකුම් ෆෙන්නංගවා එමෑ මතිවරි මූණු ෆුළුගා උඟුළුවමුන් එකලේග ෆානු විදාළුවමුන් ගෙන්දෙවි අලා ඉන්න ලිල් මෞති සකරාත් දන්නාෂේ හම කෂෝරුන් මර බොඩුවගෙන්වා වේනෙව්වේ නුවත මර බොඩති සකරායත්තකෙව්වේ උඳගූතකෙව්වේ මෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිවගොතුගා එකලේග ෆානු උෆුල්ලවමුන් එගෙන්දෙවනි අවහාර වඩාගෙන්නමුගේ ආදාස්කම් ෆුළු එයෆව් එකලේග ෆානුගේ ඉංගිලි ෆුළු මච්චන් උෆුල්ලවා හදීස් කුරවමුන් ගෙන්දෙවි අදි දුවා කුරවමුන් ගෙන්දෙවි ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් අල්ලාහුම නුයි හග්ගගෙන් අලුකොම් වෙවේ එහෙන් ඉලාහ කුනුවේ ألا إن للموت سكرات دناشي مرق بودتي اندغوتك سكراتك في ايفو ما النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كرف من جندبي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم الرفيق الأعلى اللهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے اڑوگے ور ربے میاڑا رحمل لوا فافو سواندے میاڑا ماتویر وگموا اکورنگے مقام غفلوا دواندے ابامی ہنکی ای اب الہون یمد دوی نبی بیکلنا صالحنا صدیقنا ادی شہداؤن اے فہو اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے افلا لیفاوا ایک مڈو مڈون تیری وگن دیا එමෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ තෝහිරුවගෙන්වා ඇප්පුළු තිරිවෙගෙන් දිය ඒ ඇප්පුළුගේ වරු කෙන්ඩිගෙන් අදි එමෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ තනවස්වෙගෙන්වා තෝහිරු හිප්පුළු හුට්ටිගෙන් දිය අදි දුනියෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතආලා ෆොනුවි එම්මෙ තෝහිරු ෆුරානා ඒ ෆුරානාගේ වෙරි හෂිගඬා වකිවෙගෙන් අදි ඒ ෆුරානාගේ හගීගී වෙරි ෆරාතා බද්දලු කුරවු මට්ටකා වඩාගෙන්නෙවි ඉන්නා ලිල්ලාහි ව ඉන්නා ඉලයිහි රාජිඋන් උම්මතල් ලිබිගෙන් දිය එම්මෙ බොඩු හිතාම උම්මතා කුරිමතිවි එදුවගේ මුසීබා බොඩු කමී මෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහුගා තිබ්බෙවි මතිවරි සහාබීන්න එදුවගේ හගීගේ දෙනගන්නන් උඳගුවගෙන් දිය බය බේකලුන්ගේ දූෆුළු හුට්ටිගෙන් දිය බය බේකලුන්ගේ හරකාප්පුළු හුට්ටිගෙන් දිය බය බේකලුන් හේෆුන් නැතිගෙන් වෙට්ටි වඩාගෙන් නෙවි එහෙනම හග්ගකී හග්ගු
ما النبي صلى الله عليه وسلم أرغن منا فريهم بجنبا نمونا دكيو مفهو أرغن منا وكي وداع النبي كميكس وقوتوك نتنوس كما إكوغا أرغنوك وصيتك أرغنوك عمل نفس شاتي أمها لبت أخونا ما النبي صلى الله عليه وسلم أرغن منا إكليك فانوك هشكولا إكوغا وكي وداع النبي كموغا بيس نوتا فرانا فرون أرغن منا وكي وداع النبي كموغا بيس أرغن منا ما النبي صلى الله عليه وسلم ديري هوري أثر تفني في الناش إما النبي صلى الله عليه وسلم دوكر في تربية وني في الناش أرغن منا إما النبي صلى الله عليه وسلم دوكر في هداية وني في الناش هداية غا هفاق انتبه ما دام قيام الدوغا إما النبي صلى الله عليه وسلم يا بدل كرف متكا ثابت وداغن ما هنغواش سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.